muraho abadukurikiye kuri channel zacu Vision of Umurenge TV1 ndetse na Kingdom Light. Turabiyegereje mu mwegere muze mubane natwe, tubafitiye amakuru meza kuko mubibona turi kumwe na pastor uyu munsi ndetse na mugenzi wanje. Reka babanze babasuhuze tubone gukurikizaho ibindi. Sam murakoze nk'uko mugenzi wanje bivuze, turi kumwe n'umutumirwa wacu pasiteri amazina je ni Mbabazi Rosine. Pasiteri nawe yo twibwira tugakomereza. Murakoze, nanje nitwa Nkurunziza Gisindo, kaba nanone ndi umushumba, nongeye kubasuhuza. Murakoze. Yego, kuko mubibona turi kumwe na pasiteri twagira ngo adusangize ubuhamya kuko ari umupasiteri lazima bafite ubuhamya bw'abantu batandukanye. Rero pasiteri wogira ubuhamya udusangiza tukagira ico tubuvugaho. Murakoze cyane. Ubuhamya mfite ni bugufi, nagira ngo mbatekereze ubuhamya bw'umuntu wakubiswe n'inkuba, akubitwa n'inkuba zibiri. Uburyo rero yakubiswe n'inkuba ya mbere. Zamukubise mu mwanya umwe. Ni ukuvuga ngo iya mbere yaramukubise, abantu birukanga bagiye kumugangahura. Ba bantu bagiye kumugangahura ngo bamuzutse bashike nabo bamukubitisha iyindi nkuba. Bigenda Ni ukuvuga ngo inkuba ni zibiri. Ayo makuru araremereye. Bagiye gutabara umuntu uri hasi wakubiswe n'inkuba, bashike bamukubitisha iyindi. Tubaye tubagaye abo bantu nubwo tutaramenya uko bayimukubitishije. Yego, ni ukuvuga ngo urumva ko yakubiswe n'inkuba zibiri. Imwe ni isanzwe. Imwe ni isanzwe yaremwe n'Imana. Izi nkuba z'ibiwacu zishobora gukubita ibiti, zigakubita inka, zigakubita ahantu, amazu. Iyindi kabe ni iyindi nkuba ni inkuba y'abantu. Urumva bavuga ngo hari inkuba naturelle hakaba na artificielle. Pasiteri uremera ko hari inkuba z'abantu? Ko uyu munsi uje uri musha. Pasiteri uyu munsi yaje ari musha. Pasiteri tubwiye ko yakubiswe n'inkuba isanzwe naturelle. Akaba yarakubiswe n'indi y'abantu kandi tumuzi, abamuzi bamuzi ko atemera ibintu nk'ibyo. Watubwiraga rero ariko ko n'uzaha ujana n'abayumbe noneho tubwire rero iyo kuba yindi uko yaje imeze. Urakoze cyane. Narivuze kuba iri naturelle, twari tuvuze ngo iyi ngiyi ikubita ibiti, igakubita amabuye, igakubita n'abantu. Twe twagiye tubibona, dufite ubuhamya bw'abantu bakubiswe n'inkuba n'inka. Ariko rero ino kuba yindi ya kabiri nayo ndaza kuyivuga. Ni ukuvuga ngo inkuba zibamo uburyo bwinshi. Ntabwo hari inkuba iyo tuvuze, hakaba n'iyindi nkuba nayo yaremwe n'Imana ariko kandi idasa na ziriya ziza zikubita ibiti. Hari inkuba bazabita ngo ni inkurumbi. Hari umuntu bazabazanira inkurumbi ko yapfushije, bakavuga ngo yakubiswe n'inkuba. Yakubiswe n'inkuba uyu muntu kubera amakuru bamubwiye. Tuzi abantu nka Eli baraje baramubwira ngo abahungu be babiri bapfuye. Ngo bamubwire ko abahungu babiri bapfuye, ahita yikubita hasi ava mu mwuka. Hari n'abandi bantu, hari umwana umwe w'umukobwa igihe bishe bariya abantu b'Ikabera, yari umukobwa w'umubembe, akaba yari inshuti zabo cyane. Abo ni babafata babakurubana, nawe ahita yikubita hasi arapfa. Ni ukuvuga ngo iyo ni indi nkuba yo mu bundi bwoko. Rero iyi nkuba nashatse kuvuga ni umuntu wakubiswe n'iyo nkuba yo kumubwirwa inkurumbi. kandi yakubiswe n'iyindi iri naturelle.
iyo ntabwo yari yakubiswe inkuba yamukubise ni iyi ngiyi y'inkurumbi bamuzaniye inkurumbi ko yapfushije umwana ni ukuvuga ngo iyo mubona abantu baza birukanka baza gutabara umuntu baba bamugangahura kubera ko yagize gute yakubiswe n'ikintu kimuremereye yakubiswe n'ikintu kimuremereye gifite ububasha gifite imbaraga kuri we kimeze nk'inkuba ni ukuvuga ngo kiba kimeze nk'inkuba aba akeneye abantu bamwitaho bamwegera ndagira ngo bakamuha amakonseye akagaruka ariko nari mvuze hejuru y'umuntu wagize ibyago bamuzanira inkuru imeze gutyo cya gihe arambara yari hasi haza abandi bantu ngo bamare gushika barasubira bamuzanira indi nkuru imeze nka ya yindi ntibaza baje ntibashikanguriza abo yari ategereje ngo baramubyutsa noneho bashike bagahita bamushyiraho indi niba mbashije kubyumva uyu muntu ntabwo tankuba natirere yari yamukubise ahubwo yari yafushije umwana haza abantu bazana inkuru mbi kuri we kandi afite indi yamukubise yo kubura umwana yego niko bimeze ni ukuvuga ngo iyi nkuru yamubayeho urabona ko ifite uburemere ni inkuru izayica yabuze umwana ari hasi kararira karavuza induru wowe waje kumutabara uje uzanye ikindi kintu kimwica kuruta aho yari ari ugasa n'umusindagiye gusubira kumuteza ibibazo biruta ibyo yari arimo aba bantu baba baramubwiye ko pasiteri ni ukuvuga ngo hari uwatubwiye ko yapfushije abana bane uwa mbere yarapfuye abantu baraza nyine baramuhumuriza bamwereka ko ari Imana yamuhaye ari nayo isubirana arasubira apfusha uwa kabiri bamwereka ko ari Imana yamutije yongeye gutira noneho yumva bya bintu agahita yumva ko ari ubushake bw'Imana agakomera noneho ageze ku wa kane yaratubwiye ngo we yananiwe gukira bitewe n'uko yapfushije umwana bahita bamuzanira inkuru zimwereka umuvandimwe ngo niwe uri wamwicira ngo niwe wamwiciye umwana rero icyo kintu gihita kigira uburemere buruta ubwo gupfusha noneho rero icyo naringize ngo tuganire kuri iki kintu cy'umuntu uri mu gupfusha abo kaje kumuhumuriza bakaza baje kumwereka abandi ugasanga baramwishe kuruta uko yari agize gute uko yari apfuye noneho hagati aho ngaho icyo kintu dushobora kukigereranya n'ibi bintu biri kutubaho muri Kongo yuko kenshi na kenshi impfu twadupfa ibihe bibi twaducamo cyane birasa nk'aho biri ku baturanyi bacu yuko leta aribo yamanipiye aba aribo ikoresha baradusenyera batwambura ibyacu baratunyaga batwica nabi kugeza aho twabuze abavandimwe twabuze inshuti tubura abantu benshi mu bwoko bwacu ariko nyine mu mitima yacu habe naje ubwanje kuko jewe mbitekereza nubwo je nta muntu waje ngo ambwire ngo nubwo ushobora kuba waragize kino kibazo cyangwa se nubwo habayeho bino bibazo no kubera impamvu za runaka je nkuko mbitekereza ku ruhande rwanje naje biriya bintu zose biba muri Kongo je mbishije bari abaturanyi bacu mu buryo naje no ndetse kwakira gupfa no zakira ariko umutima wanje ntiwo kwakira kubana n'abari abaturanyi bacu ni kuko se warugiye kubivuga cyangwa nkunganira pasiteri nabashiye kumwumva cyane turabanza duhonye abo bantu bakoze icyo kintu kuko ni ikintu kibi umuntu yabuze abana ageze ku wa kane umuvandimwe we niwe uri hafi yawe
nawe ukaza kumubwira ko ari we mwanzi. Mu by'ukuri uyu muntu bumwishe burundu. Umfushije umwana, umuntu araje arambwiye ati amakuru wari uyazi ni nyoko bukwe cyangwa ni mukeba wawe. Uyu muntu aranyishe kabiri. Mbabajijwe n'umwana wanje wagiye, ndongeye mbabajwe nuko uwo kanyegereye ari we uri kunkorera ibyo ngibyo. Mu by'ukuri iki kintu pastor avuze ngo tukiganireho ni kibi. Ni kibi, turahonya abantu bafite abantu bari mu kwica. Ubundi by the way nibo barozi. Ariko se kino kintu kandi ku rundi ruhande kiza kiba nyine habe no mu miryango yacu nyine tugenda tubibona mu bwoko bwacu. Ariko bizanwa cyane n'aba bantu b'abayumbe basenga nibo kenshi bazazanira aba bantu nibo barozi. Aba bantu uti gute uyu yakabaye bwo burozi buvugwa kubera ko waje kwica umuntu mu wundi, waje kunyicamo umuvandimwe. Kandi mu by'ukuri njewe mboneraho n'akanya ko kuvuga tuganira kuri iki kibazo. Iki kibazo cyafashe intera, gifite intera ndende aho umuntu nyirabuko atinjira mu wiwe, aho umuntu bamubwira ngo nyoko bukwe yabyaye umugabo aramurera aramukuza, ariko arashaka kwica uwo uri kubyara. Kurumva ko imbabazi ufitiye uyu mwana wawe, wa mukecuru we siza afitiye uyu mugabo wawe, uhavuga kuri umubwira ngo nyoko niwe uhawugira gutya. Iki kintu pastor azanye, iyi deba igomba gukorwa ndetse igakorerwa n'amaseminari, kuko nimba dufite ibibazo none byasenye ni inkuba pastor ari kuvuga. Murakoze cyane ku bitekerezo muvuye gutanga. Ni ukuvuga ngo iyo turebye muri bene wacu turi inzu izishigikirana, turi abantu bitanaho. Ni ukuvuga ngo umuntu usanga yitabwaho na bene wabo, ukitabwaho na ba nyogosenge, ukitabwaho na ba nyokorome, na ba sobukwe. Wapanga umushinga nti dufite igihugu kidufinanse, ariko ubwira abavandimwe bakagufinanse, cya gitekerezo ufite bakaguteza imbere ukagikora. Ariko rero twagize ikibazo, nubwo twabinyujije mu kagani, tukabinyuza mu kagani k'iyi nkuba yakubise umuntu aba kamutabaye. Ni umugani washaka kugereranya wari umugani, ariko uyu mugani watumye iki kintu cyumvikana. Iki kintu mu bantu ntabwo kiri mu gusobanuka, ariko ni ikintu cyafashe intera ndende, kuko wabyise neza n'inkuba. Kuko gupfusha umwana bamara bakakubwira ngo umuvandimwe wawe niwe wakoze ibyo shaka. Uyu muntu murinda musaza mufitanye umubano mubi, kandi ntibazabaja kure uzupfusha umuntu akamba kugira ngo ujye nyogosenge waje wa mbere. wa wundi waje kukureba wazaye mu bitaro, ngo nyogosenge ujya kugaburiye ngo wazaye muni wa wundi cyangwa waje kureba umwana icyumweru gishize. Kandi mu by'ukuri iyo uri umubyeyi abantu bose bazaza kureba umwana, kandi waje gushize uwaje se ni uramenya ari indi. Ariko se kino kintu kuba dukurikirana natwe ubwacu, iki kintu ni ikihe soko yazo pasiteri badusobanura gute? Iyi soko yo kuvuga ngo abantu uzosanga umuntu ntiyaba akigira ikibazo runaka wacakire ko ari ikibazo cabaye, cyangwa se nimba aracakiriye abandi bantu bamwegereye cyane ntibakimwumvise ko ari ikibazo gisanzwe, bakamwereka ko nyine ari ikibazo gifite abo kiva. Murakoze cyane. Ibi bintu byatangiye kera. Hari abantu, iyo tubivugaho hari abantu bazagira ngo ko turavuga ku kintu gito. Mu Buraya, histoire y'Uburaya muri 14e siècle, iki kintu cishe abantu 100,000, hagati y'ibihumbi 50-60 n'ijana. Ibyo ni ibintu byanditse. Ni ukuvuga ngo higeze kwitokeza abantu b'abagome. Buriya umuntu agira ubushobozi bwo kurema, barema ikinyoma cyereka abantu ko iyo ugize ikibazo kitaba kivuye ahandi, kiba kivuye ku muntu bita umurozi. Ni ukuvuga ngo kiza guhagurukirwa n'abapasiteri, gihagurukirwa n'abafilozofi, baragica kirashira, ariko gisigara muri Afurika.
icyo rero nicyo cyico cyabanjije cyane mu bwoko bwacu cyahageze gitinze ariko cyabanjije guca muri bariya baturanyi kirakura baza kukidusingiriza natwe turacyakira twebwe buriya nta mupfumu wo mu bwoko bwacu washambuye mwari mubizi twari tubizi twebwe urumva twebwe gatuje vuba mu ngoma ya gikirisitu habe n'inkuruzo z'abapfumu twebwe nta nubwo tuziziho cyane ntabwo tuziziho aba baturanyi twari duturanye nibo bagiraga abapfumu baza bashambuye nibo n'ubu nyine ndagira ngo baracabagira n'ubu barabikora noneho ga natwe urubyiruko rwacu rurabyigana ariko rubikorera mu rusengero ni ukuvuga ngo nibwo rugenda ruteranya imiryango igitekerezo twari dutanze turagira ngo tugitware buhoro tuzagisubiremo twitonze abantu bagitangeho ibitekerezo ariko nta muntu Imana iratuma ngo aje kubwira umuntu ngo wiciwe umuntu na mugenzi wawe abandi bose Imana yabatumaga kubapfushije abantu yabatumaga kubazurira abo bapfushije cyangwa ikabatuma kubahumuriza kuko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo muhumurizanye kubwirana ayo magambo tuzatubwirana ijambo ry'Imana akaba ariryo rigarura umuntu ndababwira amateka reka mbabwire gato y'umuntu urazi ko nka Lazaro yari yapfuye bashika ibyo bari bafite agahinda ariko Yesu abwira abantu ngo reka tugende tuje kureba Lazaro yasinziriye amaze gushika asanga bashika ibiba babaye ko bararira baravuga ati yuba hano umusaza wacu ntaba yagize gute ntaba yapfuye ariko bashika arababwira ati nimunyereka ahari baragiye ngo bashike aramuzura tukabona ba Pawulo cyangwa se ba Petero wa mugore wadodaga imyenda y'abapfakazi ni Tabita Dorcas yahoraga adodera abandi imyenda ngo amare gupfa abapfakazi batabaza nde Petero ngo bamutabaze abazurira umuntu wabo ariko twebwe abantu ntibari mu kuza kukuzurira uwapfu ahubwo bakaza kukongerera agahinda mu kandi ako wari ufite agahinda kenda kukwica noneho wahura nabo tuvuga umwana wawe yagonzwe n'imodoka bakaba bakubwira ngo ni nyirasenge wayimugongesheje nyirasenge ntazi gutwara imodoka kandi buriya nawe anafite n'agahinda ko musengereza aho yapfuye nawe yapfushije musengereza uwamugonze ntaziranye na nyirasenge ni umunyagihugu atazi bavuga ko aba yamutumye n'ibiheko baba bamutumye n'ibijyaga twavuze bitumva ntabwo bashaka kubituma ariko wowe waje kubwira umuntu ko umwana yagiye ku ishuri agongewe mu muhanda noneho wowe uje kubwira nyina ko byakozwe na nyirasenge utuye muri Kongo tazi muri Kenya tazi aho umwana yiga ukabasha kumwumvisa ko ushobora kuba atanagira na WhatsApp ari nyirasenge wabikoze rero reka turebe uko tuganisha ku musozo reka mbabwire amateka matoya y'umuntu wapfuye nawe hari umubyeyi umwe murazi kera iwacu yari yarabyaye abakobwa gusa abyara umuhungu ngo buke wa muhungu umwe arapfa atarabyara noneho ya nzu ya nkubaga twavuze ibikubise rwa rugo ni ukuvuga ngo iyo wabaga utarabyaye umuhungu wasaga nk'aho izina ryanyu rigiye kuzima niko byari bimeze cyagiye habe n'ubu ni kako bimeze iyo ufite umuhungu umwe mu muco wacu wa kinyamurenge cyangwa se utamuzaye bavuga ko rwa rugo nyine rutahari yuko abakobwa ni abana koko turabakunda ariko finalema biza birangira bagiye mu yindi miryango ni icyo kibazo nicyo bari bafite ngo amare haza kuza umuvugabutumwa ngo amare gushikabwiriza ubutumwa abereka arabahumuriza mu ijambo ry'Imana arabahumuriza abereka ijuru
abereka icubahiro c'Imana n'ubushake bw'Imana n'imbaraga z'Imana n'igihugu umwana wabo yagiyemo. Ba bantu ngo bahita bakira, barakira. uwo mugabo bamwita ngo ni Rwegura. Ba bantu bari bitse hasi babuze uko babagira bahita bakira, baba bazima bararirimba bashima Imana. Tuvuze mu rwego rwo kuvura abantu. Icyakurikiyeho yaragiye ahura n'umuhanuzi. Wa muhanuzi aramubwira ngo uburyo Imana yakwishimiye iravuze ngo genda witegure kujana uje mu ijuru kubera ukuntu wahumurije bariya bantu. Ni ukuvuga ngo abibo mu rwego rwo guhumuriza umuntu ahubwo baramwica, umuntu agapfa ariko twari dufite akazi ko kuzura abantu. Nubwo wenda tutamuzurira uwo yapfushije ariko turamuzura mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Urumva abo babahamirije imbaraga z'Imana no gukomera kwayo, babereka n'aho umwana yagiye, bahita bakira, barazuka, bararirimba bashima Imana, barakira. Ariko pase njyewe ndabona ikintu hagati aho ngaho, kugira ngo bagutinye ukuri mukiriya baze kukubwira ikintu baba bafite ukuntu bakuzi. Wenda uri mukiriya wabuze umuntu nawe ahita kwinjirira, uracari mu kababaro, aza kubwire ngo ibi ngibi uri kunyuramo birategwa n'umuntu runaka. Nuko uba warabahaye umwanya babizi. Ntabwo ari byo cyane, ni by'agace, ariko nk'inkuba iba yagukubise. Ntabwo uba ufite ubushobozi bwo kujera ibyo uhawe ubwiwe. Urumva umuntu muzima niwe uzi ubaza ngo se ayo makuru uyakuye wayafotoye, ariko ga wewe warambaraye ubwenge butari ku gihe, nta mbaraga uba ufite zo kujera ca kibazo. Ni ukuvuga ngo gihita kiguherana. Niko bimeze. Kandi nagize umubyeyi umwe wapfuye kubera ko umwana we nawe yapfuye. Noneho umuhungu we yaragiye asa kunyuza inyuma y'amategeko, iriya ruguru iwacu baja kuzanika mu bapfurero. Noneho bashike wa muhungu wapfirayo. Amaze gupfirayo, noneho abantu baza kumubwira, abo nyine baza bacana intege, bakamubwira ngo yewe nkuko umuhungu wawe wagwanye muri twigwaneho, ngo ni gutapfuye kuriye. Wa mukecuru ibitekerezo bihita bija ahantu, kuntu umwana wiwe adafite consideration imwe n'iy'abandi bahabapfira ubwoko, agaciro kiwe kagiye hasi. Umukecuru aho yari yicaye abona umwuzukuru wiwe, ahita gusa ikintu yavuze gusa, yaravuze ngo umuherezi wanje yapfuye. Uwo mukecuru naho ngaho bihita birangira, ariko biviriye kuri za kurumba abantu baheza abandi. Kandi nyine uri mu kiriyo ntiwobwira umuntu ngo reka kumbwira bino bintu, wewe uri aho ngaho utegereje ico bakubwira. Ariko tugana ku musozo, pasiteri ni ukuri tuzi yuko uzutanga impanuro nziza, kandi abenshi nubwo batabyumva ariko hariho benshi zubaka. Wobwira icyo uhanura abantu b'ubwoko bwacu, ibyo twagiyemo tukabivamo, tugakizwa tukemera Imana. Iyi topic ni ndende. Iyi topic ni ndende, ndetse twonagira na episode zayo, akagira icyo yogenera abantu bwo kugira ngo abantu bahinduke. Murakoze cyane, reka dusoze. Ndagira ngo muraja konsa abana, si byiza se? Reka dusoze. Icyo dusorezaho iki kintu njyewe naragikurikiranye, menya uburemere gifite n'intera kigezeho. Abaturanyi baza baja ku rugamba, umwana wagiye ku rugamba agapfa, yamara gupfa bakica umugore we ngo niwe wamwishe. Umugore w'abandi bakunda, umugore w'ujya wapfuye. Tekereza aba bana barasigara. Ariko ndanga ubu nyine abantu bamaze kubivamo, kuko ibihe turimo nta muntu ufite ibyo bitekerezo. Titwogira amayigi turi hejuru ngo duse tugire ibindi bitekerezo bene ibyo tibyokunda. Oya biracana. Ngira ngo hari umugabo nzi wahunze, yapfushije abana iriya n'intambara, ngo bamare baravuga ngo ni wawe wica. Ni ukuvuga ngo yari gusigara n'imfuzi, yahunze bamuhushije amasasu, izo mfuzi tizifite kirere.
icyo ni ikintu apana muri bajyaga ni ukuvuga ngo iyo abantu baturanye n'abantu bafite ingeso mbi barazibanduza. Dusoza inama ashobora gutanga abantu bagende batekereze kuri iki kintu, cyane cyane abakozi b'amatorero n'abakuru b'imiryango, mutekereze kuri iki kintu gisenye umuryango wacu, tuzacicarire tuzacige. Tuboneyeho no kubabwira ko turimo turagiteguraho seminere, tuzababwira amatariki yayo. Tubifurije amahoro, tubifurije gukizwa, kandi turabashimira mwatwitabye ibitekerezo byiza mwatanze. Ngaho rero sawa, turashoje. Icyo dusaba abakunzi bacu ni ugukora subscribe kuri aya macano, ahasigaye ibiganiro zacu ni akagenda kagaruka. Turi kumwe namwe, bye bye.